kita hitang kibreu belarung ke virus saja biang jumki. But uniu virus akan mau pipai ba udah virus na West Bengal. Oh, police officer take action. Uta usian berkumpul ke sorkalong kuno hana para PPP kare ke sengayu hana uta upra udah na West Bengal. Angin pagkakita UMRA TNC angin upasyari PPP apa punta menuruni West Bengal. Pasta dijel bau presiden dari TNC angin UMRA angin udah ke TNC ukerjaan yang NPP waktu ketua NPP telah baik udah kerpang yang UMRA itu menampai menuruni West Bengal buka. Hamot pran, hayew hahat, pikren, lakum ukla. Wah, poi hayeng dorbar, tangkum imersiang. Long kum kata. Kapila kiri, kapila kita ciprasa, ikan kita kurung ikan. Oh, piskap itu, KPP hamot pran, kayak hukum ukla. Apa sebeli yang pikir ikan hukum bersiang. Kalau mau hukum, disoal ikan, dia masuk beli ikan hukum, ini beri bukti bersiang apa sebeli lende. Kalau pilih cipri, I require notice. Nama penjual dia kena letak. Lekali yang kita job MLA, sawat kita BPP. Kaai mapilai, hati konsensi jom. Yo visual takaptir injak pemilu lenoi. Lenoi. Kamtam hake MP election panuan men pinkulmar kadai kata ke parti VPP kabakam bakadai ke parti clean politics. Hai kata ke clean politics. Yang om pek shwaya lagi. Kilale ayu neki post number kilalong MLA. Orang tinggi lagi di sini. Kita sedang makan kok lagi di MLA. Jom video kita clean politics. Kat bahaya datang MLA scheme. Kemudian hok penyok pak kepada sordan ai cipulak kejuai. Ini apa banyak politik yang tu yang suruh kayu tahu. Untuk itu yang kita MLA scheme ini. Ini kan lokal kita lapor nanti. Bentuk itu waktu yang dipenentang di MSC dengan orang bertahanan itu bersiap satu klasik ni buat. Kita yuk. Kau boleh ikut KPP? Boleh kau kita? Jangan ambil tuan tuan ke sini. Balai yang lain jadi urusan. Ini lain dari CBI. Kalau CBI kan kau dia kita tim semua dia sepatutnya. Ini baik. Manual betul hoax. Habis konsensi. Ladang dia semua dokumen. Ini lain dari CBI. Pakai manual berkhas. Yang kalian semua dia. Orang yang lain dari CBI. Silakan, ini jauh lebih. Memiliki orang challenge wadah yang ini lepas CBI, yang ini lepas kayak ini lepas CBI. But kilong ki advisor jom chief minister, nakwa pintu nak kene kacinan. Apa kilong advisor jom chief minister, snobha advice no word jom chief minister, on ang yang kata ke consent yang ke CBI bahkan sedang menontraikan ko. Normal. CBI kama mansuan musyiat tular ni wala ketua EU. Kumbaga mentada CBI ketua ani ke consent jom state government kimai kimutan pendidikan. Toyan nyeri siapa kalau kayu tasi. Karena utang spokesperson jom kandidat MDA uang berada upah dan usoma kata MDA ke bodi kampangsa balai dawa yang CBI aylah kenya ke CBI mo aylah hibak kabite dia mau dingin dan kambe ke CBI kerman manusia Kenya kata balai yang ini kita cek dong pada ukat tunggu ini ukat biting bau so ya ha ya kayak itu begini le Wang Judas, Pilayawan. Orang berpahaya namanya ini. Election tu apa orang ini dari lokal NDC berubah, ubah
hanang amplet ngana sil na mo paaden yung gulu pa na hapor ni rung hapor ni rung NDC mas nuan mangi paaden o laywan mo bisa judas guys pekir ko ngor kiye bilang mulai nang nga ngam kenal ông siya tentara tamala ông mong peyi manong magandang manong ông paaden makan be hakma te kilanang mi kita kikam mo kilanang mi kita kilanang yapra kita orang paaden orang oh kilanang bisa di judas rong kalau masuk na banyo na mo boleh kan ang may jaga de no denan dene denan kilanang sa POI menen kelas sapret katukadur jauba arden padu badeng dotrong hapo ki social media ngatrayom dan kambat batay mga malo badeng ta badeng dotrong upa jumlian ban benyu jisu upa belian ban benyu kinoy alam niam mentang laso tu kadan ka connection hapadeng kini minta kirung lang makiru pankan po pada kemasniyo pankan penrem niyo padar yo pasto ang timsi pankan sang ang pakaw pra tangman pendur namin ikut kita pa lain kalian na jingin ilong kapati kang lege nginom siya yung batong gitu lada day ginong kersan jingin yung po yung batong gitu ginong kersan bagay bertimsi kan sa hapo social media yung po yung batong gitu ginong kersan bagay penye ko yung padar bagay penrem yung padar yung pasto hindon kami yung batong kita ginong kersan ito ay ginong kersan ginong bro naman ilong ginya dak akor ka bro naman kakapati kang simkia ngitip na to pa ganitang kaputsong ginong syunjungi mang tulong upay ba no kulo yung pra syukuran na mo na mo pra ujur esomship upra usip hem ne umne esomship Nanti sama ke cumi kilau pa kibaya pitra ke song shit tangga tu keras tobong kongna kongdeng bana abadan upra ngari bana tobong ngade hadabat ya song shit tangga tu keras Qatar na hindi ko samla ni may kanachi yung shit siya kichi omen hoy hakaten jay benrete dogin yan yung ben supra kacau ng BBB upay ba umipo sang sabihin ng kapag-asit li buwan na nila nag-isang shit kawan ang mga BBB sinasabadan mo Kipay ba, kibawan siya nagsingalang Jalapay sa The People Party. Kikirawan ba niya siyang shit? Naman di ba siyang shit? Pansiyan na itag mayo kiyade. At siyang shit ito mayo kisahin. Siyang shit ito mayo kami. Kipay ba, umawan siya nagsingalang Jalapay sa The People Party. Kipay ba ba siyang shit? Kipay ba ba shit ham? Saan nakuha ba niya tuwi? Ladaw nang ilam, ukang tayo kitang ilam balang, tanot kamlele kitang kersan ru. Kini kita kersan tiang, yo Father Richard Man Bhavacau, unang ilam cukup balang Katolik, unang administrator tiang, hau prana me dolak surat, tiang susu, hau prana padang, nangta, wat kran hau prana lajam, totep bameyale ayu, hau pra, tiang ini pra. Ndai yang kataru, kini kalau kecing tang mesin kucengi. Habang wilang sa kabalang, usaplan niya kinikikapin, nakikitensi kansang. Nasukaya naman siyang, nasaumat, habang padan sabat ba, usakan toy kinikikapin. Oh, Emily Balinjong Kamulay. Ukran sumelong din. Nadampor banpuri di comment section din. Di YouTube channel. Hana banpuli kita di comments. Boleh, give a drop comments, give a talk comments. Baru kini kita bersampura. Atau baru kita talk comments. Itu ini. Atau baru kita jaga keteng hot. Puli comments so kumpanyam. Masyarakat kinong ilang palang. Banwan ra iya da jinso kenhun. Haka ni kajian denti kalong kay dapat iya da jatmriu. Pantia haka kerteng jong kanyam ko kipat bahri jonga. Kalong ramba. Iya penyeng ramba. Balai utau Emily boleh muramba. Yam.
siap-siap, yang serius profil kayu. Pilih bisim ni dari komen statement over talk. Ya patah bagi melek-melek ya. Oh tipat pak. Kiap nama nasi lagi bagi ya. Nama ruara tuan lek minya. Kira bangsa awal dikam Sherman lagi tipu di Sherman. Komisi Hajamu dipatah jeng ke Maulai konstituensi. Kami krui wilayah lum mahakani kejaka. Kamtam nak nasno dengan panmak arti ajak ya bhi kitrai dukan wilayah wit. Hakajing yadi hakajing itit maklen tang sipol. Nganya tro ya bhi syo kibabli kinong yalam jong dengan parti teman. Orang kini ki MLA para sawut ki jom ke parti BPP jom pejolok baik ko kino peput jom ke BPP pejabas neu ke surat kamde ke ciketri jom habang biang ke cakar sumar anak kamde ke kamram jomi Ana habang biang ki kiroi kipar kiskol kijaka pule ana kamde ke tiuti jongi ana kade pet ke tiuti joko sorkar hanta kapakala kajin perkat perdan jong kini kibriu Nasosne ye Deputy Chief Minister ye Madu Bapli. Nasosne Nasosne ila syashekla haladijong kinongbot. Kiong kuno Madu kinhamuan kren meeting has pambos. On sami upay ka maray. Anda kilayong nilalang kami upay pa mulay. Anda kilapun bayas tanggos imadu mapili ipuhul ng mulay silo. Inamot pumilim ng mulay. Ila kren sirhem imadu mapili. Heusi ngiyong ng mulay ngitit. Begitu kibahas tanggos satu si kinday kinong mulay.